Josue, Yo. Ndakumva. nta mugore ufite? Aragaragara nkaho yubatse. Baratandukanye. Mwarasezeranye ntimwasezeranye? Oya. Subiza ndagenda kikubajije. Niba wumbecha ni kazi kawe. Ngiye kukikubaza bwa nyuma. Karitasi. Arasezeranye arabeshya. Afite imyaka 29, aracuruza, arifuza umukunzi uri seriye. Waba seriye? Aba seriye afite umwana se? Ntafite. Ko nashakaga umuntu ko ngiye mfite umwana ko nashakaga umuntu nanjye wanderewe rero wangera. Wenda yakwemera unafite umwana. Wamubajije se singu warahari. Wenda yanakwemerwa n'umwana. Wabyemera? Ngiye ko umugabo wanjye namwemeye afite 7 se. Biri we urabeshya. Kandi kuri ba nyina batandukanye ariko wamana. Muvugane wumve niba kwemera mbahuze. Kandi muragije Imana igere kuri seriye. Ibintu by'imikino hano ntabwo bikora. Umuntu uzongera gukinisha umuntu akagaruka nsanga yamukinishije nzamubloka. Aderefi. Karame. Aderefi. Ari kukubaza shoti. Kurumva babikunda se? Kurumva babikunda? Yego. Wamwemera tuzuye no mugabo mukuru afite imyaka 30. Ufite imyaka 30 ninga yaharya. Nine. Nawe uratuvanga kandi watubye 35 utubye 34. Ni 34 ne wa. Kandi umbere wambye 35 kuki se wambeshye? Bigenze biteze. Riri. Uri kumbeshya. Ngiye kurakara. Ya network ye isi. Oya nawe nkubeshya. Mbere wambye 35 uri kumbya 34. Utangiye kuvugisha ukuri cyangwa uri kutubeshya tubimenye. Ubu maze kukwizera gake. Ntabwo ngikwizera. Oya uko ni ukuri gufatika. Okay, nukuri gufatika. Naribi. Muragije ima muri inbox niho njya kumubaza imyaka yo gasanga yarongejeho umwe tumbwira. Tata tubivamo. Josue niba uri mu mikino nzakuboroka hano. Oya nta mikino ndimo. Uze naje gukina hano. Usa n'umuntu. Okay, ngabaye akanya ndi mu biganireho ndaje mu minota 3. Mwe mu biganiraho. Mu biganireho nyine dufata umwanzuro. Aderefi. Karame. Aderefi mumbwiye nguki? Kusa n'umuntu udafite gahunda kandi ngiye mfite gahunda. Oya ngiye mfite gahunda gusa nabanje hano izi saha nyibeye kuba nasinzira ko nta gahunda mfite. Niko. Ngewe nibwiraga yuko wenda kuko udafite umwana nibwiraga yuko utakwemera kunderera. Sete ushaka kugukana. Umwana n'umugisha nago ntacyo batwaye. Ubundi se wavuze ko iwanya ari he? Wacu ni mu majyaruguru ariko mba mu mujyi wa Kigali. Wa mujyi wa Kigali agana kari hanini. Kicukiro. Wanyibukije haje ukora iki? Ndacuruza. Ngiye gutambaje icyo nkora. Cyangwa wakora iki? Umushoferi. Oya. Okay. Twari biki? Utwara iki? Maraba boss. Okay. Ntwara imodoka y'umu boss ujya ku kazi. Ntago ari yanjye. Mwana afite imyaka ingahe se? Afite imyaka 9 n'umukobwa. Mama we se abaye?
twaratandukanye. Mwabanyeho? Yego. Mwarasezeranye? Oya. Mwabanye mudasezeranye? Yego twabanyeho ku bwumvikane. Nzamuguha musezeranye ariko we Uzamuduha dusezeranye? muzasezerana basi ubu warabiteguye neza noneho undi muzasezerana. Oya nta kibazo. Undi wowe uzasezerana. Okay. Tuzasezerana. Gusa niyemera ibyo mubwira. Nawe niwemera ibyo akubwira. Oya nanjye ngomba kwemera ibyo ambwira kuko tugomba gutegekana. Oya ntabwo ari ugutegekana, mugomba guhuza. Yego Riri. Babyita guhuza. Nta kibazo biguteye? Nta kibazo. Okay. Wambwiye ko ufite imyaka ingahe Riri? Delphine nako. 29. Ndi hafi kuzuza 30. Urakuze rwose. Hari ikindi kintu ukeneye kumbaza ngo twimanukire? Areze. Ase Delphine. Oui. Nta mwana ufite koko mbwiza ukuri. Ako ibyo bintu muzabiganirira iwanyu. Nyamwahuje ka byavuyemo. Riri. Tumanure. Bamanure? Nta kibazo. Wamfura se? Wamfura winze? Nabikoze. We wamuforo winze? Namuforo winze rwose. Nawe wamuforo winze? Hakomenya Josué bya bintu wavuze ari byo. Ibyo yavuze ari byo koko bari kuboneka pe. Uhise umubona? Ndamucyuye. Uhise umucyura da. Ndamucyuye asigaye no kube. Namubonye. Ukubisengera. Amavuta we no kwisi. Abantu batangiye kugira urugo rwanyu intorezo barimo baravuga ngo uwafite umugabo w'umugo yari umugore. Ako hano iyo mvugo turayimenyereye hano. Wabona Delphine bambwe ngo afite abagabo 6. Sibyo? Excuse me. Oh. Mana we. Ako Josué. Yo. Ndakumva. Nta mugore ufite? Aragaragara nkaho yubatse. Baratandukanye. Mwarasezeranye ntimwasezeranye? Oya. Subiza ndagenda kukubazije. Niwe wumbecha ni kazi kawe. Ngiye kukikubaza bwa nyuma. Paritasi. Arasezeranye arabe